kan wa TV anda mandu ni chang kod nyamle anong rice ne gor jano de rwani titi de ka nywaga yekel ka do badana shi ka ben ka jan ka rwani to ka breaking news ne tin to rai wicha ka so Sudan shi de mangai kono no te ka roll to talk kam kuma SPLA IO kana kuma SSPDF kan roll to toni ka te goro de linga gwa ka do badana to ken ka jan are ler kana me mi banalinga na goro jen o de yan rodun palpin ka de yan channel de yan support dong me jira mi kan subscribe kan wa TV gwasame no ka shi je goro jen o de channel de je support de subscribe ko mi chete ka ler mi che brai gwasame de shwa mala shu bikiji goro jen o de yan mi chete na mo de yan lat ko jen do badan bi channel ba woni am ka jan banarik diala kontin charo lat re wishin winimi banaka linkel tin charin lat ka sa Sudan special bar right kamana to ka panal kamana kal ka bana right ba kaman to ka lunga shuk den the same panal bana right ba ka ta dan lat ka quit Dr. Machar no kene kirma yadit do badan en ngode ka jere tijen no bate to wanda bana ling ka jan lere mani please nyu akani de kokien ko de lere madara shuk kane tin kontin dong gurga jen en ngode karwanjin kono to de kan kalinga gwa ko te ka tun wan lat ko dien long te bana ngai ke jan gwa semen go ala kori eno shika ben eno cheche ka taye dana tema kor che ku te tin murai kone kan kor tone ko kor be te bana ngai no jakan South Sudan ko bo woka civil war nyok ngai kon civil war che to ko gwa dan ke 2013 bene ka karune tine ba chaje be kap chongo gwa dan e che Dr. Machar kene kir chiga mal chiga batan ke 2015 me biriang machar ba kulo re wiki juba ke 2016 gwati dane biko kulo nyoko te kortin no mo bana ko jigno walle chan mun focus kam dan le rode re wich ka panal ko ngai kono to kon tam ka panal no ke te tedi chiga te go ke te bej re wishin winimi ka a panal chide men ngai kono go chi korcha to jo chan lingwa me chan lingono chukurcha to kam kuma SPLA yo kana kuma SSPDF ka gwelek force kanetin conventional ke a bishop no chan ngajbon wo cheteni kanetin konti la Russia ati chala do cha kef nur waya mi kene kuma SPLA ayo ka kor gwa se pai wo chan ja ngach do be dan e chinatinel wo yet ano cha kwaren kone la commissioner che ka kwan ka witin ko kende kontin cha netin kondi la kuma SPLA ayo cha ko witin ko ngai kona kirma yadit che kuma SPLA ayo che jako betlora banga tel kwar ke che kuma SPLA ayo cha jaddak ana me cha nathaniel yed me cha je jojre wiki juba en ke cha je wo kwarka ko gwada dan me kan wo kwarka kana je goro no jen ba kwar ba ka kwanya jen che gujen wo nene bet telibka mena mi cha Dr. Mo cha je kwanya ban ngoda ba shu kirma yadit ba shu woni jen ka wo jenetin konti la kuma SPLA ayo kwarkin mane ambia ngaj nathaniel yete jala deputy chairman gurene Dr. Machar gwade dane charing Machar chaje wuche chudo the acting chairman lo tem chairman jala kwarone men lede len mandana de la Dr. Machar ko cha kuma SPLA ayo chaje debat ki chaje yar gwade dane cha par kol chaje quentin ala interim chairman cha joje no cha kuma SPLA ayo cha wiki cha telot ko be dane cha wiki je en kuma SPLA ayo yes re wiki juba chaje weekend ko par kol me chaje kwantine dial chi wiki je ne te konte te re wiki juba me jira me mo chi par kol chi je support den ba di yen jen menen ko na temte ne yanke re wiki juba ne to cha yen loro bang yanke ko ken mat ke par kol mi chi mat ke par kol chaje de yen donc mi jira mo tin kon la par kol ka ladmela ka lingi par kol jen led ba ka kwi Dr. Machar men kuna la gay ka Stephen Parkol mala interim chairman ka kuma SPLA yo ojen netin content ko le push ke SPLA IG ala SPLA in government pinkir ma yadi jen mo kuna la gay ko jen che churban o de Dr. Machar de jelo jen mo kuna la gay no en Parkol dio je che gulle ne SPLA ayo ka so no mo chero al mo che jeleli che jeno amna shikana mo me shika ga kana Parkol and gwasmo no chojo to ko biga te roani te lat kana kamne ken ci kono chunen banu par kol ci gor no be tim ni te ko ken tin kono chunkel ke natanelu yet pin Dr. Machar ci gor no ken be ka woch
ke deal nan ti ke kel kene kim yadit dio je sha je ling chono ko par kol poinde a jen ba gwa Dr. Machar ba je kan ala ba je cholo no first by president dio je sha je ling ka kwaran ko la kwar jane chalat e wudi chalke kol manyang juk chalat boni Michael Makwelwet ka chalat neiti ko kene wona ka bol meli ni ka gwa de ni ameda ne me kan Dr. Machar ne kep chukon me chalat bol mel challenge ling a jen tele pin ki tele o commander in chief ne dangro commander in chief ramkel karwade jeni kir ma yadid and commander in chief der kule la kelidi kero ko en kum ngode kanmat kum chajamat cha transitional government and gorka chajamat and then they Dr. ma chadero do kule watch chaja dele cholo no commander in chief but ke kwiko kan mal kan ben der yikte ka commander in chief ki chairman dun kum SPLA ayo so no money emiten but ngai kon la de nyame sha kon la de bolmen ne ga bana kwere de ajari de cha kon la ne jeke nyam ko cho kor cho je togan bolmen nyam bolmen bana ko jek but gor kon tar ka manana bu kor be ben ke jenta me kor cha bulon ka me kab je chongone shanen an kor me mu togan walla ka panal bana ngaje no toga ko sha na tanelu yet cha je wuj ramadan kulela ki figure ka kuma SPLA yo kor doctoring machar Ramadan kulelet ko sha kuma cha je yar kuma SPLA yo che guje no kumba te daglan gor karam bu kumba je nyoko mi je ko te ne te want commissioner te la GSPLA yo te la loyal ka Dr. Machar ko cha ka wuj ne ti te ka lora ba kune kir mi yadi kukan ti chiru de lo kukan galalat reina naken civilian nuare especially nuare bukan ke chemically ko I believe nuare kon ti kir mi yadi chikan der kan nuare ko mi der kan dio je sheji kana condemn kurdi ni kana kapchonga me nasar chana joiten teram diten mi jin wi ka pan gagbo jen kurkule tina me bana kula right kiden tamo me pel kum SPLA yo rod pinga je gwe je no ba Dr. Machar ba je malun so china de ukur but tikir gwe no che SPLA yo che je weekend ke china chicken Dr. Machar le support anymore so ko kuje mo chete ko dere te mal modere no the only way bu mal ben je amici kuma SPLA yo chikan kor chikan ter be kula ngaje no kuma SPLA yo kana je ngode buma ngode strong again the only way out ke kirma yadi ko ba mal bejeno kwana ben kamanto wade da na cha nathaniel ye chaje wo kana kwara SPLA IOT ko ken ka transitional government meji kirga wo ken dial e ko kan shi jere wo wade gor ka jeno de ka yen ko mi tigre wo jata ka juba che cha kan dial yen tara ma de trar kan dial de tere te jen chira men pot kan tere te jen kan ne de shop ka andwet prisoner te ko ken re ka juba tandien ka bulo house kwana pelo Dr. Machar chaje yen dora but reunion to one ka bulo house weekend kamin tama kuka na kep kan kare wiki juba ne di konti la GSPLA yo chiga ne di konen kwa par kol kwa support ko par kol gore gender te support but ko cha jendo ne to yenaka ngumi cha yen mi yan nen GSPLA yo dio je che cha je yen de chunga je no kuma SPLA yo lokanija but ne me systematic way of targeting Nuer people ko ne di konen yan kere ma cha yen lorobang yan je ko jena Nuer jen target down te ka jang kere ma cha che telot baring ma char ken telot deng ma char kuma de men chal ke kuma SPLA yo jen be South Sudan bi no malo jen bi je unite chit ke me che ona wal che independent che no che South Sudan che no ke san determination what they done made Dr. John Garang ma biur me busy me gore Sudan deng ma char che gore Sudan gore no South Sudan mi cha ona wal boss dioba self determination jen kwal South Sudan baram mo mishilet ka baje ben forget the time she don't tell me shalat gen point kana men ala nyede ke cherka kan ka men destroy kan ka me yar char te ko lerne South Sudan dio jeli yen infrastructure konen chatur ka ko de South Sudan der de buildi dio ji cha jenen ramchel idea future dung South Sudan and ana chari alaka mo kwala lokaje mon en wodere South Sudan der je build lokonije sio jene ram mo shakwa ban nyer ka je awa enwar mutir me dem gwade jalado ka jana no go ne dia re wi ka Sudan so en koro wala mutogane gwade da ne sha par kol sha je wuj ci par kol gwas mo che chujen che guje no kuma SPLA ayo goro ba je nyok mi jay keje so commissioner dia cho nyok mo kwanika ci kono nen che mai wuche mo ka commissioner longo shu commissioner che nasa che mo ka commissioner wona ka wulang
wona ka wi dia ko ken wona ka fanga che commissioner ken che ka kwen wona ki ko tore ala che structure mi didit chere aleka mala kuma kula jako bai cholo kume o en structure mi chaje aleka to gona nyal ben pin and then mi changai no chinchinatic structure mo gwa the mo by step do dien ba je kulo kwen step do dien e mat ko banarin tijino way out ngu ti kuma spela yo charodo tich way out ko kono ngu mi deng ma cha je ku yen lokin me yadi do lunyi je ka loko jeno bi mal beben ngu la way out ko kuma spela yo ko kuma spela yo cha je chak lora bang cha ka je kariem nuer mi dane cha ka ne ka je ke 2013 ram ku je liya ye liu kan wara jen be ke kuma spela yo rar ka je mito kon ke par nti ko kende de kon dag dio der kon lo dag cha je forget in 2013 deram chuto ka par ko de lar teme nuer ngwan panke dikin ga par de ngwan multiple party ti cha ka divided cha ka da ka ke tiken te ga kel du mute ga kel de ka bom long ba ti janga da tanin kwa ke yo ka kel ke kim yadi tanin ka ga bun ko ken sikan charo nuer ba wodi re duaran ko nuer chuchkon au ka peli Equatoria dana tina tanelu yetin ji Equatoria chuke chodien tongi nuer gwad me chuke chodien barayana mo kuna focus longo kuma spela yo ba oni amde jen kuna focus tentama ko bi malbeben chele la won nueri ke kuma spela yo right now ladno nene malbeben dire wi ke so Sudan mal baje nongdi be kurbo ngogdi ya bo ngogdi wij baje ladedi unity betwogdi me kan kwaran kontin cha yen kan ga konlu medan chaje won chikondi ala ngach ring ma char chaje yen chana nga South Africa me cha ken ko me cha de nak chaje nyo luini nyo 2018 cha peace agreement chaje time la revitalize peace agreement chikondi ala shunen eno chaje lel chaje nyok kam gor ke nyo ko cha telwe yaw cha gu jeno de gagrar chimla kira mentama gaga jarar bache de mento so gor ke jeno dere barar gwasame Nathaniel yet ko jen che gu jeno wejiaga che gu jeno bana boga mobilize so chi SSPDF tin pinke mi yadi so chi kana gu jeno kuma SPLAyo gorkano bikan maj bikan yat kuma SSPDF instead o don't be kuma SPLAyo bikan wi yana kuma SSPDF maj chi jena panken chi kan je SPLAyo chi kan go yan maj ajen mko yeren la nena tama a gwelek force SSPDF ka bishop no kan dial ka penal chicken wi chicken e kontila nuari tinte ka fanga no tinte ka dorshal ke tunja chicken o yan maj jene sha chulinga no chi ne de ti shal ke SSPDF ka gwele force ka bishop wa cha ke jo godan ticket cha ke jo chicken ngoj ke tunja tam menen yen tur ken video ken yen ken tigere yer chicken tene chicken tara ti kon kilim ni janen gare tiene lo ken tigere yer chen ken re yer ko wi ken o de ke reinforcement de ken lat kere yer but tara murar kaka te kurum de terga ji yer and then nyok chukum espela yo chikala ronene chicken kawayan de chop ka wel chicken ka kep kawayan to tone ka ji Russia ka tit ka kum espela yo ladeken report mi chicken no ngona mo ngai kone ano ta da nan ta panal ka je apanal jen gwa kurdi chen me ran ji kurje to ka 2013 jo gune ka panal ibe right now jen apanal ba nyo mu gudu tunone mite ga mal beben ni ka panal kake mi yadit mu ngot ko gorjen wo be korbe de tin kam de kene espela yo kene nwer wayame chebe mun to ko koromo ba ka joitin chebe gwa chang boro den chule ka ba che me chikan lane ke 2013 chikan ji Uganda no ngore chikan nyane ka right now ngore let ken chikan no manajira sha right now so nothing will work so a report sha no ngwa se me kuma espela ayo chikan SSPDF kana gwele militia chikan ka joj gwan ma ci kormi di tok tin ka tunja na wa cha ka ju ka cha ga yo ga dor ken SSPDF ka joran shalat gwasme according to SPLAIO official ken shi pro government troop ke SSPDF kana gwele fight wa ken ci gen ci kanu goda na te SPLAIO tin wa cha chu jojok wa ci ken bej mi di ci kan lan ci kan je ka long ka do dan shalat ka gen we cannot talk about peace while our leader, Dr. Riek Machar, is still under our arrest. His freedom is the key to real peace in South Sudan. So, John Mishit Kaneme, Mila di Jeno Tim Man Wibben, Chamal de la Kiti Dr. Machar Terry to Jen. Chaji as Fela you Chaka de Amaka Baka Jugano, Yanechua took Dunichua Lepke, Yanechua Okor, Kechua Rungang.
tem shal self defense ran me ben ji di ro jago na ji lor bang no chang no ko mali di ma di ro zil gang ka jen ta ante tina tama gang kuma spla yo na ro ban man to on tam man bana ngach a lot of she all out war conflict right now shaban when aka civil war ai wika South Sudan right corner na many a beginning of civil war ai wika South Sudan jenen yen maka panal shabu gwa ka tiad long ka shabu gwa ka jangba ene mi chigru den chulika dia waje wala kan yenen te ka torbiyela tijiyan ka Uganda deni Uganda chika wore juba in wala right corner dia jami jira mala choke sheke ke ripon ko ala lat ke online diri tun ken diri kanen men video ne ken chika shop ka juban wala jel ken ka dibam ne ken ki wuli ne ken kare wi ka juba kai ka mana lel ken ka juba ngum toro ka juba nobody know mo ken len of course tigare juba no won but ken ka ben ka town gode ko na shagala tana bol mel chaga moy ka tigare ka bol mel jen gwadan tig tin kan ji Uganda gwadan la ram kel pay ga tin ke yuti chop ku dangaro US dollar wal SSPDF gwada miliu ko lora bang ka kwen mala kam ne ga dia je share member ba pan ke pan ga je chaga lo ka kwen lo ka ne ka kwen ga ti mo wuli lora bang gwad mu ye shi man kenten ite ka kor meter kana ba ji ko ka kwen be cham then ba yu na kor jan bi she morbu lo dot bang mu ci kula lada you done zero ala wujin mele de je ka ci jale de ka je ka wo wan wi nan ne kun la le de je ka lo wun ni yen ka dor dot yen sorry win yen ka country dot yen so na me original war dara gwa dong de woto na nyingi ji Uganda chire me ma ka je keji moni de na ko telerik de ngaje no ram me we liu ka kiwe anyong me ni na ke Sudan te ne to ci liu boten ngwadmo yes ne ti de ka chole hero ne ba ne de kwala mo ne ka yore wujin nyenye ka nuore na ka nuore ya gor ka gon ken te ka tin de ride out gwadan lip kan mal tin wi ada ka tin na mdaro linka ya choro de linka ya ke de mo to bo so jen mutika kor ku kon lingane so cha kume SSPDF ka gwele force cha ka juj chengte menen yana ka online ketin kon yinga post ka kaini media na kon shanen ke nyang jana ken tet la ken kaini gan galatin real report biya jika nuore kon intega front ko ken de content nen kon wo korugatin so man den jene te ga jomo chalat ka jen malakal ko la faga ke kuje miona so ka fanga ke ka yot ka kujimi chala do na ala makwai tut wuda dana lago wajen gor ka jen wojen de je jur ke de je moy ke yo ko jen chen war che ka de wor ke chen ngane ka chikan de kor dio je sia video ni ken sia kanen gwada dana rew kan tin ka ket ken dieten ko kur we tar entam all at war we tar wa ja tin tam lianga jen wote mi le ro de botin I don't know anything about it but chenen ko online ka jo dana chalat ke je mo kon winde ko ken unity state wana ka dorchal ke lungu shuk u kon ka nasir all the things in to on right now kur mun na ka siblu ko telemu tele che tel option denen ka ulang dio je ka konin dangro ke pan ka je chane nen no che jangden kon ta ka balik chikan wari kan o ke ni kan menang ok ti chok ke kit atewi ti kan ka mai ka chikan wari chok ka raw chikan ngana ka ji bar dangwan ngu mu de tama tele ma chemu kur karwa da chido don tama alo ba jian ko cha jian ko te ke ku mespela yo mu kwa support ki espela ji jin wera mon mi chung kel ga jang bi ngaje no chung jin kare ne te ka juban ta ma they are not safe ko ka ba ganisha cha ji gwar ba jin cha ji gwadan cha ji tuna ba ji mai ke ba ji kep che ga dole konen pai kep gwada pai wo so please go to jin careful gwada na ti tin mi jin gan were this is the right time and there and there right ke michit ke 2013 mela na raje no e kon were bum kon bana korin bana kalwan ka cha kon bene kan telecom mat reason na ko kon gaje o kon telecom mat telecom link chu kon chunga kel kon were mi chung kon ke right now all this mess chicken network dal kon dor tiene ber ted ti chalga ti jabane ke murlene ngu to ko kon so kon te kon ko problem dan wo telecom mat jen man jega dan tin gwas mene chana manu ka kore ti to ka lungu shu kanti ko na mo cho ko to mete ka panalo so mete ka tunja ja jega wo cha jika joja la ne kon la tet kana janken kel ngoda ba jatin wona ne ka malakal ka joda na chalat ke je things wo ke jega long kuje mi
and then buka report ke buka no laken but tel me chala chike casualties no casualties reported tel a death no tel a wounded body chala but ngai kon en ko lati ke tu tin tel me chala tin no mon okay but ya tin tong mi gwa dan tin mi bu kon ka lungu shu county chana ngaje no korche to ko lungu shu ke de 28 August chen jan dang badda ka pai badda ron kin dang ro jan dang ro di ko re chi to ka kam SSPDF kene de ne SPLIO so kon ngaje no chi jejen bo chora mat ke kum SPLIO ko kene tin kon tin gang kan wer ne sham no ke report da ne sha no ngwa me wa SSPDF wa ken chicken kur chigana kap kum SPLIO an wana mo gwade da na tikitin wa chi kur mo cho to aga jo cho nang naka matyang town ne re ka matyang ka jo da na chalat ken kan ga mak ban mak ni ke gen jo da na chalat so on kur mo e mulukan winimi ka jo da na chalat gwasmen according to a military statement SSPDF force under the command of Major General Korchwal Gate chased away army group loyal to the former commissioner of Longshu County that 2 day na me report me be connecting content kwa jang kwa ka support wa Korchwal rami mo met ka jang e chikan lat gwas me kana chikan itin content la kuma swela yo chikan ka jot kuma swela yo ka report yen kana chikan ji chikan ka jot chikan ka wone ka matiang rami tiang town so jangor kano dakan doran kam no kon karudan kon de chula rone ne mebo na kuje me nasir bekal lungo shuk ke wuka mai wut ne de kon nyinya tam kan wor ka rodien nuwar cha kon kos ka rodan ko ban doran ban jedek ke kwi janka mi ci kon ne ke 2013 angu to ko kono telekon ngi telekon cher tel mu gam de kon let ka doran bu kon sapone jang jas ke kwi power ka gorien wake up gorien no biarun biarudun dil jet biar ngaji no ngum let jeneka yene ni kujimi si 2013 e chana na gaje chi parwe ta chan liu ji chi parwe den bia bu gone to tekel ke kirma yadit be jelon ka kon wore lari mu ken kon chu kuji la guji no che dem chu ma do nyen ta dan te ko kon but we all should remember 2013 ken ko dial kon che tok tin content wa ken mi che to gor jeno everything tin kon tin yam be yiga listen ka kon tu kon bia guri ti charo den lot mon den chonga la don wore mu ku chonga kirma yadi mu mi chala dre dwaron anjam anyo gin tali lot tali lon mudiru support ara den tali power mudiru le chonga jeno bi jele la ran ba gor jogra ara den ke go baju mu ke yo nuarti la de ne gorien wa kap ke ti chit kiti gorien no bia chara gwa kwar den kon ti kujemi wone ka kongchora le ramadan la ke ba panal ko jela kwer kongchora le jen ke ba panal on che nasr che dak right now che lungu chuk che nyok dak kwa de dan ete ji SPLA yo ticket chi ga nyok ji an kan fan ga ko ken dak kanwari ko kon ka jongli state tin nuar tin bo Dr. Gai Cook anwar a governor unity state no anywhere need kon na kon kanwar kon lat ken no kan mal but you can go then what they could take. I do not understand this. Umla nuela power jegamo. What the share power jeg bagan money, but Dorian che money, beke look. Bo leni dur kokieneka. Dunu sheng jegedi la ngwen no di te kelkeja. Jin mishana chaga nek bunong je naka nuere ko remain ka power. Amagwa ku le chamri nuere amagwa kaji na me la jena lam ko gwada teniam. Acheng che biha jin bateka gad ku ala momo ajala lar ko no ran mi shidida la teka pel teka either bijina dwar ke bijina ram bi mu gwa bi la tete na karo to kon la to mi jira mudi so go ran over char what is the way out chula ra jen won chong ku jane ko goro ba par ba je no tana been together as a community as a society let's fight this matoge nere na kon tine ka work and shangdar this is the only way ban tije bana go ke jare dwara doran jin chujin tamare wike so Sudan kelu anywhere to continue to ko rol buñ to kon ka South Sudan to kon wini ko ken ka kon etin jok kati dial ka kon etin jok ko chanro dan no no ro la lingno gare me ga chenga chiro charno jin war mudele na magwaka jega longo na mo nuar kon ko aka yo okay ko aka yo ajen mishaling madan ma chay mention wona na ma quite tut wa gur jeno de jakok ko cha korche de ter
kwaje mi shoda lado but according to report dan che je gwaz me wa gur ge jen o de je ko te ge jom chala wudi shal ka me Lure Kong Ramdala spokesperson ko kuma SSPDF shela do luga lo nwer no yen shwar mat ka kor kon lat ka rodien yuga lo nwer yen shwar mat ka kor kon lat ka rodien a jen nwer ko kien ka na ke lo nwer a chuwe ni ka war gar che gor no ne yen sha liu enough ke 2013 le dan sha liu je 2013 shwala liu nyok lo gui jen go ne ko na ka shiga nwere ka mana ka ne nwere tikele la jang ka jang me kan ku kole nako do ba dien de ranu jogo jin chu dier ka queen ware I don't think no be god borcher be kan mi chena be kanalim ramu chi tek de che dore che jabat ramu mo chi ramu mo ngot ke tek chi ramu ngot tek ngen mo gwa ramu chi wide che dak so mi chi kana mene chi chuong ka chi mo gwa so kore tuok ka wulang kore tuok ka nasser kore tuok ka longshuk. These should be listened kakon. Chana chunga doran wherever you are jin gan matidi chungne lo jin war mate kalwang. Lan mandana de luang kalat. Len mandana de luang kalene. Those are the things in chokoto kam kon no ba doran ba ko cholo don ware. Ban mo kon ya bit bang gur kon de charen lot. Let's say media na kon in kokien. Okay, let me not talk about our media. Telecom media na jane akenten kon in kwa kon kutin lat ken kon jor 24/7. Chengte mishala ne kon bikele la mijek telecom good story everywhere Ethiopia South Sudan telecom good story ko kon te kon ke neglection midi de long look korudan we ignore ourselves la identity dan lokon la gwiro do bro chal la radien ran do radien chi guru bro chole jinwa but kejen time to continue ke generation me thing should change de kor ngaje no ko kon ngane kon ti bonro dan kor ngenye jin tika mentality ki tika mindset micha kami ko nyal der do der le keje ci dew la no gore do ko ken pelro do kijiro do no jinga ne titi jang mu chunga ka chunga la jang ten mu chunga la ter ka chunga la ted ber mu chunga la ber ka chunga la ber murlem chunga la murle ka chunga la ber ji ko tram chunga la ji ko ka chunga la ji ko tere when it comes to unity bana kulo mat ka table dan woni dialten ji chunga la krena je kel gwa dan tikten biga kulo je ka dor do dien shit tana the way bu chunga dor mi in kwai kulo mo ka yojin wonan neku na madara mo gwa di chol bon wojin jiran bo na mone di general so chi ay de chole jiran ko nuar chola kene tina la kona ling ramrana wa ramdier kanwar karame jor kana mene kude la ja ganga de nyin yen yen ja bat ka jor ko ken la jana ka chengte kude chengte tin ti kude ba de jinak bane ne ken bat kan nuar cha to gono mo yen ko ala kone chole ne tina ka jamo ki ramra o to kon ka loj inshallah yeka na mo da kon de go la kon ka let kije. So the lad karoti and tea, they kon ngaje no whatever happened to ko benwer bi ka go kano banwer ba ka tuk a jang kan ni kon charin mat. So kor to ka kam SS PDF kan SPLIO o banwer ba kan nak chia chune ne nak wasidan kon book karen yali na ka kon up to now tele justification mishalat tele justice micha carried out nitin konte chi kon ko de ka kep ka de ga ti ka liya dan chi kan lat ka gat kon ne de tiene shi gar tiende wanga kensi their weapon ke kam kolte konde bogo kono kumji Uganda ngai kone te konte nako kon bol mel ke wuri shalga shol ton balo ke wudo dien ke point de kin mi yadit. These are the people that should be held responsible ke liada an luka ne kon so liada an cha bija kalwar mi che temi to pan che de to kono de kan forget wale so bana ka you remember every day so mi je kon kaneti la jor bi laran no miletiana mo e kach chudwal chirka machine dwala bo ramrum ne ke je roi ni jin yana tok yana je bi di lar mandan de lare ko jina dor matit no chi lo chi bangba ko dora bo dor bi lar ngum dwal ke je lere je mite mi jam lere bi jogo no lere mo e kach chi chong na go na o binari no gwen ken dial binari char jin mo no jeno de dor der tik ama dora bo no ne en wo der tik so chine goro en wode dora der jia so jen ta dan len waru din ke jen en jom shirka na me gor jen wode yana kep ko rudun achano ko ben ka do bidan de doctor ma cha de jelwin ke jen
Riek Machar ba je luny mo kuma SPLA yo wo ka rodian gang ka wo koru keneter especially apa nam waje kef ne ri kon la SPLA yo ba mal ba je lat ji ne ri kon tika Central Equatoria ke Western Equatoria la ji Equatoria de tinte winami tinte dor mo ka rodian ke bum ko kan koru kan koktin be ka kuma SSPD ab kan jojkel kan ne ri kon shal ke Uganda People Defense Force so nyu de je gwano bikim yadi be mal ba je no tela mal mi beben mu kan chine de ti charin gang otherwise ne dial de chu of gcam de kon dial chu bet then de kon chu kwanro na so ngaje jen wona na bane mi chu ku bet jin e ma sun no gwantar be je pick up no gwada down titin so chu gwantar che be gwantar rami mo mi che ngaje no chi dwal ka je cha to gwada be je be kap gwada down titin ko it happen all the time ajen te kan wari mentem de no de kan ra ina baji bi yene re nuare ka ci nuade mi jena ba jordan ba jo kebre ne ken manam go ne re ke still kon nuar gwa men la rana kap ne re dan kire ma to go juben tama baji lo ma nuar ba o ke e ram me e ram kel mi chung kel ka dak ma cha la ra je ka social media and all that baji ke baji yen bai nan ka blue house quick kon me le ro ka blue house ne de kon cha yen murai kana shi o cha mal chaje gor ka mal jin mu kuna rai ke je te ram de ko ne je te ram de ko no jin no mal ka lo je what the way out no to binarin gang ko che bu chong yo ken kir ma yadi ken ka tu ano liet ke result kon tin te ke je ken ka tu jin mu ku kan kum Uganda ku kan le jur ka je ma ko bi kan wore bi ken kana so right now the way out no bi mal bi nyob ben ka je kor te lam do dien mi de ten so jo me gur jeno en godi yeneling Riek Machar mu wajelon chit kama teke jenta me jin ano lun Riek Machar teke nyaar be en wajira ni ke gur lun Riek Machar but not yet kan ne joje no mi chotina na dut borai ka gwan kie be da Riek Machar be je gul chit manana che all the vice president che ka gul en Riek Machar ka wade so no mo nyu de no mu we je ken Riek Machar biken lun that the end of the war that will be the end of the conflict and then the peace should prevail jan mandana gorga bone dia cha goro no binatre kori ke binalu but kim yadi mi shikna mo cheje gor so jo me gor jeno de je nywa yakel no lip kono ba dak Riek Machar ba jelun no kamishe jen then bi apanal kene jongle bi alin ko konin dangro ke dok wonyam bu kormu di bedeten ajanta danan to kon tama ka bedetin kodi ko shi kuma SSPDF shi kan mobilization midi tikana lat jaken de ni ken dial jaken ka gwada dan ente mentika penal whether continue tigatin jaken de ni kenten ajen menen yen no ku kan food ku kan deliver ka juba kam ga jide ni ajen menen yen ba antama cha de ndir kola de ni UPD abla Uganda force cha kan del nan ka juba entam right kona ka torbiyele woken ba ko nan gonten kon tinten wa tigatin ko korche to either baga nang bur ke baga nang ka penal agenda to on tem term do diem la road so kur jen tino ke jen ci braro according to report an cha lat ke men cha git amenda la road en temre week so Sudan wa benesible war term do dien international community should kan la to no malabi ba lokin mi yadi de way out en buben enemy she adut sebkim yadit ja roika gwan Riek Machar jelun and then be malbeben that will be the end of everything bana chuka peace process don't chat jere ko ne jitok cha bule nyok mu kwa remember bana kamal jin jodan go de nyaa yakel mi jira mi jidit gwaseme gor jen wo jender lerame didi nyaane ko ken kedir je chair bane jin jodan go rede nyaa yakel ana gor no bi metod bi jalar gwadmo